Prah lani kaseng Voice of the People Party kadang tam haki atali ki constituency kata Mawryngkneng bad Mawlai. Hakaba Mawlai ukertong gani kaseng uba Bright Star Well Marbanyang hadu opinmi gani ka khubor ulayo kharwei hajar arspa sanpulai vote ubawan baar ude uba tebor lang pathau hakaba udang yo lai hajan rus pa andru pulai vote bat ubalai pat uba process di sau kami hakaba udang yo ar hajar arspa sau pusau vote Mawryngkneng pat ukertong gani kaseng uba having stone kharparan udang tam dak bola yo lai hajar news pa nyo po ar vote ubawan ba ar ude uba pnyai sing sim na kaseng NPP hakabola yo lai hajar arspa khatsan vote bat ubalai pat ude uba osapi smithson jerwa na ka party UDP hakabola yo ar hajar khandai spa lai punyo vote